Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pule Daud Richman Kharluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentag step. Ka election commission keri kelanang penjun sur ki kendon yalap election haki jela bedang long election syaki yang dorbar tawan. Ha Manipur sispa hanyo pulai ngot ki kertong kini kun ya kawat benengkong jong ke jingi tap vote. Ka jingai tika COVID-19 he India kalatam ya ke sispa hanyo pu arklur nyo pusan lak teligi dos. Bad Menteri Rangba ke Meghalaya ulaple yang teli ki kali aitika Hatura Civil Hospital. Haslab ina pai ke kubor ke babanya ngine syashkor ya kini ke jingpen bena ke bedon kam. Namar bau kenyang jingpang corona balak keladur Omicron ulang kedau jong ke jing sokya. Ngikentu ginong sengap jengi ban fikir bad ban syimtika pura bad banerap iki weiru ban syimtika kentu bigi kena bahap rengkat san bad kat prasnam karta. Snova ban bot ikini gilai teli ki rukom le ke besuk bandon ha ke jing shingan. Dang ye ki mas penpaji ni ki wei bat sat khot bhaya la ki kti bat kadur kmat. Na gabenta ki jingte bedai bat ka COVID-19 pila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei arlai kendai nyo pra not sound real bat iwei not nyo san. Bat ki number yarap ke jelam Meghalaya ki dai iwei saw iwei not bat iwei not pra. Ka kubor ke babnya. Ka jingelap election na kebenta ka election batang si benta ha Uttarakhand bat Goa bat ka jingelap election na kebenta ka wat ka baar jot election ha Uttar Pradesh kelekut no hnen kesni. Menteri Rangbado keri Narendra Modi ulalit benyalap election ha Rudrapur ha Uttarakhand na kebenta ki kertong ka seng BJP. Ka jingetap vote akini gejela kan long la syai kesni ka khat sau tarik urampang. Ha kawai pat kaliang ke election commission keri kelanang penjunsur ya ki kendon yalap election hagi jela balong election menta. Ki seng pertai bat ki kertong kila banelap election pat ba na do kepor nreu beje men step hadu shpo beje men miet. Da ke babot ki kendon ya da na gajin sapriang gajin pang COVID-19. Bat ki kendon jong ki disaster management authority jong kini ki jela. Lasya ban penlong jingalang pat ba bat jingat pat ba tang san po nagsispa kat kum ke jinghe ke jaka. Ha Manipur sispa nyo pulai ngot ki kertong bakan thop ya khat san ngot ki kenthai bat khat prangot ki kertong klemseng. Kini konik election ha ka wat benengkong ke banlong ha ka arpu praterik menta ubnai rempang. Lai Pupratali ki constituency ha ki Santali ki district bakan thop ya ke Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Kangpokpi, Batchura Chanpur, kinyo ay kajingit ha vote ha kawat ke Beningkong. Ha kani kawat ke Beningkong jong kajingit ha vote, khat arlak, khat san hajar, praspa, khat sawot, kinong ha vote kinla banlet iktep ya ki vote jong ki. Chief Electoral Officer ka Manipur ula pentep bahan rew hajar arpu sawot kinong ha vote kila jet banlet ka postal ballot. Bat kini ki brew ki beran jingduna ha ki khotmen. Ka jingai tika COVID-19 he India kalatam ya kasis pa anyo pu arklur nyo pusan lak teligi dos. Katanat kakot kakya ka sorkar pedeng yatho batang hnen kesmiru la tika ya parat saw lak nre pulai hajar ngot ki brew. Na kebenta ki bah pedeng khatsan bat khat prasnem gerta kad hadu menta ladap aitika balat san klur khat kendai lak teli kum kados benengkong bat siklur sopun rew lak teli kum kados baar. Ha Meghalaya prapun rewut ki brew kleo thamai ya ke jimpang COVID-19 hnen kesni. Bat dakine ka jingdan ki brew ki berangdan ni unu kunyang jimpang kalong praspa san phongot. Ki belakot hnen kesni ki don sispa an rupu arngot. Kibla kelat nen kesni rengkat baru kenyang jimpang COVID-19 kidon arngut. Kibla kelat ke jela Meghalaya baru kowe hidup mentah kidon si hajar sanspa an rupu ingut. Kani ko kubor kawan syati na All India Radio Shillong. Menteri Rangba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma nen kesni ula kawe lama ban ple yaki hindre peli ki specialized mobile vaccination unit ne ki kali aitika Hatura Civil Hospital. Ka sarkar Meghalaya kay trailang bat ke US Agency for International Development ban ple kini kilat let aitika na kabenta ki brew ki beduna kilat jingmentoy bat ki bajenjar ban poi syaki jaka aitika. Ha kini ki kali aitika ondon lang ki doktor bat kinas ban ajing selok ki brew syafang ki jingmentoy na gajing syimtika. Kini ki kali aitika ke net ru syaki jaka badun hajan ki school bat ki college.
Extra Assistant Commissioner ke District West Garo Hills Doldrich BG Momin bat kiwi-kiwi kile don lang hakane kejing yalang. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma Hanin Gesni uloong ba ke sorkar ke Baitengka ya ke Badonkam ban kentil ke kam rijingri ban penmidut ha ke Jela. Uloong balen ba ke Dairy Mission ke sorkar Jela ke Labo ya ki babon kilat ban kentil ya ke kam rijingri ban penmidut. Uloong ya kini ha baple yo maunong remna ke Bentaban Shna ya ke Dairy Complex ke Batamai ha Ganol ha ke District West Garo Hills. Ya kini ke kompleks Basyangdor ban pendut Chipau Point San Ar Klur Tengka labai da ke National Program for Dairy Development ke Sorkar Pedeng kabalan no kendai Point Iway San Klur Tengka bat ke Milk Producers Union ke West Garo Hills kabalan no Prapun Rio Point Arnyau Lak Tengka. Kum ke jimpen kre ke election sking Dorbar Tauan kaban salong hagasnam Arajar Arpulai. Ka Central Youth Front ke badai keseng jong samla jong keseng sen partai People's Democratic Front kala diet pentemai ya kinong ketkam ha ke jinyalang ke belalong ha kasi National Dorbar Hall haslong henin kesni. Ha ke ni kesni lasa kilang da kinong yalam jong ni keseng sen partai keseng kemie ki bekentob yo presiden uba Bantai Dor Lengdo, working president uba Hamlet Sam Doling, general secretary uba auspicious Lengdo Moklang, bat kiwe-kiwe di kinong yalam bahakmat jong keseng ki belawan ni ki district bat ki circle baper. Ha kajin pertama yang kinong kitkam ki samla de ke sur glajit uba Venial Merthong como presiden uba Pi Marbo bat uba Albinus Lamurong como ki vice president uba Eliza Khan como general secretary bat kiwe de kinong kitkam bahakmat ka Central Youth Front. Menteri Rangvado kari Narendra Modi unyasam yaki sembo perkat jung bat kibriyo hakari bat sabari rukum jo hak program Man Ki Baat lengbak All India Radio haka arpunyo tarik menta upnai rempang haka porkat wei beje menstep. Kane kandai kesian ka ba prapun rio ba Menteri Rangvado un ajingkren haka ni ke program pesisian cibnai. Menteri Rangvado ulayo weri kibriyo banai ke jingmut jongki haka bayadai bat ke jingkren jong Kibriyo kilaban pa ya kijing ay jingmut haka namo app neka my gov open forum. Kilaro ban phone number iwe pra not iwe new pra not but record iki kubor jonti sya Menteri Rangvado haka ketin Hindi ne English. Laban phone ban ay jingmut hado ka art sauterik menta ubnai rempang. Menteri Ketenat Law bat Justice ke Sorkar Pedeng ukiran Rijiju uloong bakamang tengka ke Sorkar Pedeng na gebenta kasenam Arhajar Arpulai balawan ra da ke Menteri Pelatengka kapen pau ya kejingi ijingai Menteri Rangvado. Uloong ba kene kamang tengka ketemu banyarap ya ki badan hi kejaka ki ba kendong tamhakari bat uloong ba kene kayahap bat ketan stelam ni. Ukiran Rijiju uloong ya kene hadi mapur hakinong patai kubor haba ulawan benesim benta benetai halor ki babon kimat baydai bat kejela Nagaland. Menteri Rangba kejela Nagaland nephew Rio ulapen pau kejing snongo yo Kiran Rijiju ba ulawan jingo ya ke Nagaland bat banyakren bat ki officer bat ka kenhun menteri halor ka mang tengka ke Sorkar Pedeng. Ya ka jinglek bo sentio na gebenta ki nyungut sipai ki Indian Army ki balalen lade ha kapor begidang pendap la ka Kamram la penlong ha ka Tezpur Air Force Station henin gesni. Kini ki nyungut ki Reusyur ki dan benta ha ka jing pahara bat kila sya tablub ha utha balahap kensan ha Kameng sector ha ka jela Arunachal Pradesh men ha ka hendrel tarik menta ubnai. Hadian kini kejengak buram ya kimet basa joki lapha no shiki jela bagi long trai bakentop ya ke Punjab, Himachal Pradesh, bat Jammu bat Kashmir. Nong seng karkhana bat chairman barem ke Bajaj Group Rahul Bajaj ulaklat no henen ke no phaisngi ha Pune ha ke jela Maharashtra. Uladap Prapulai Snam Karta. Katkun ki kubor na ke Bajaj Group Rahul Bajaj ulashitom pneumonia bat uladan ke jing shitom ha uklong snam. Ya ka jing pendan buram khat do ekamet ke basa ke jongu an pendat menta kesni.
Batkat to ke kubor kalakut akan ke step ke balawan cati nak All India Radio Shillong. Ni pen kenal fi kinong sngap bah kapor prabjeng ini so baga Delhi Station nak bentak ke kubor hak tin Hindi ke banbot ke kubor hak tin Pareng hak kapor Prashting. Ni pen kenal bah kapor kendai baje nak ke station penyo ke kubor nak tan stelam mingi hak tin Pareng. Kapor mentak ladap Praduna San Minute.